Helen Doron Early English, jedinstvena metoda ranog učenja engleskog jezika po principima učenja maternjeg jezika, nastala je tačno pre 25 godina. U Srbiji je ova metoda počela da se primenjuje u školici Bip Bip pre 12 godina. A danas po metodi Helen Doron Early English uče deca i u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu i Šapcu. To je metod učenja engleskog jezika kao maternjeg, to je najpribližnije moguće učenju maternjeg jezika. Deca na času rade sve isključivo na engleskom jeziku, s tim da kod kuće slušaju diskove koji im pokrivaju tekstualno i pesmicama ono što rade na času. Tako da im se melodija jezika barem 2 puta dnevno provlači kroz uši u pozadini sasvim, bez specijalne koncentracije. I onda kada dođu na čas dobiju konkretno značenje i reči i osnovnih rečeničnih konstrukcija kroz prezentaciju, kroz igru, kroz zabavu, baš onako kao što su učili i svoj jezik. Starije dete, sin, ovde je već 5. godina, ovo sad mu je 5. godina kako kreće u ovu školicu Helen Doron. Kad je krenuo u školu, znači on je već imao poprilično znanje, znači sad je već 3. razred, poprilično znanja engleskog, čak ide i ispred tog školskog programa, što mi opet prilično znači. U međuvremenu naša matična kuća je razvila novi program za decu od 3 meseca do 2 godine, koji se bazira na play school principu uz dodatak izlaganja engleskom jeziku. Tako da deca na tom času u stvari rade sa roditeljima određene aktivnosti kroz kojih učitelj vodi. Where is the bee? Od 2 do 4 godine je opet roditelj obavezan na času, s tim da se menja koncepcija. Više nije roditelj taj koji radi sa svojim detetom prema instrukcijama učitelja, već dete sarađuje sa učiteljem, radi sve aktivnosti kroz kojih učitelj vodi, a roditelj je tu čisto da još malo pripomogne i ohrabri. Preko 4 godine roditelj više nije obavezan na času, ali tu su već deca sama u učionici sa učiteljem i dalje se sve odvija na engleskom jeziku i dalje razvijaju prvenstveno govorni jezik, da bi kada dođu do školskog uzrasta paralelno sa tim počeli da uvodimo i učenje slova, pa učenje fonetskih pravila, znači čitanje, pisanje i na kraju kada dođu do završnih naših kurseva onda rade i osnove gramatike jezika koji su već uveliko do tada naučili i znaju da koriste. Ćerkicu sam upisala ovde sa 2 godine, znači već 5. godinu ide na engleski jezik. Jako sam zadovoljna, počeli su od nekih brojeva, šta ja znam, manjih reči, sad su već došli do rečenice, do pisanja ove godine. Jako sam zadovoljna, govori engleski čak bolje nego ja, ima izgovor savršen. Karakteristika Helen Doron metode je i učenje u malim grupama, između 4 i 8 dece, zato što se individualno pristupa svakom mališanu. Međutim, stručnjaci iz tima Helen Doron osmislili su i način rada u većim grupama kakve su u vrtićima. Oni su Didi the Dragon i Polly the Collie. To su 2 programa specijalizovana za velike grupe za rad u vrtićima. Što državnim, što privatnim, znači sve zavisi od interesovanja, ali naši centri posjeduju licence za rad po tim programima. Materijali su prilagođeni velikim grupama, način rada je prilagođen velikim grupama. I dalje se sve radi na engleskom jeziku i dalje postoji prateći disk koji mora da se sluša kod kuće da bi jezik prolazio kroz uši onoliko koliko treba. I dalje se dobija znanje jezika najpribližnije moguće maternjem, naravno u manjem fondu reči i, kažem, više okrenuto ka grupnoj dinamici. Još jedna novina za uspešno učenje engleskog jezika stiže u Srbiju iz matične kuće Helen Doron, a to je engleski za srednjoškolce koji će biti dostupan zainteresovanima od januara 2011. godine.